Usambut Menteri Rangba Kajala uba Preston Tensong ula sanga ting ya kajing dawa artikel lai spa hanya phawei jong uba adan ambasaya moy bagane gade kajing ma ka bashar khe ya kajat benriau namar bakan penduk sendon ya ke district council habakran ha kajing rakhe ya kalengkhu sngi khlat u Reverend JJM Nichols Roy kepala penlong ha JJM Nichols Roy College hakwala pati ha kashitarik naiwing araja ar phaulai ringkat kajing snok tilang bat ka KHADC uba Preston ula ong bahakini ki khindiat snam Tharai shipos nam menshwa ladon uwe UMLA ubawanra ya kamat hapo kaying dorbar ban penduk no ya ka district council kanwan ra pat da ka artikel lai spa hanya phawei kabadai ka jingma ka bashar khai bha ya ka jat ban riu la ban kedau ba uba adan ambasaya moy ulawan ra haying dorbar ba ka district council kam ya hap shu hakani ka juk menta bat ula dawa da ka artikel lai spa hanya phawei uba Preston ulapan kan mau bah ka por balit ban ya khi persya ya ka citizen amendment bill Kala Citizen Amendment Act arajar khat khandai ka sarkar India kal ong bajaj baka Meghalaya ka don haka kharnet ka bahan riu ka CAB dei ban pelaj no ulakan tha ya ka jingma na ka artikel lai spa hanyu phawei da ka baong balada ka wan ka lai spa hanyu phawei kan long kum ka temir karyat ha ka program ka bala penlong ha ka hall jongane ka college la sakhilang UCEM ka KHADC uba penyat sing CM kum usambut kongsan ringkat unong yalam liang persya ka dorbar thauan uba Roni Lingdo ki MDC uba Bindo M Lanong, ba Fantin Lakadong, ba Ransom Sutenga, ubadai chairman ke Reverend JJM Nichols Roy Memorial Committee, ki khana pule ki pastor, bat ki basya khot sengobha, ki lasa khilang hakani kasngi. Hakini ki tinggal senen, ngai si pos senen mensua. Ngakan mau don uwei UMLA bawana ia lamus, apa house. Kata kemudian baru district council in the present context is totally irrelevant and in place 371 should be inducted. Very dangerous. Harus belum start. You create that subject. Kalau hadu outrightly digentai. Saya wajib dipuji. Lebih lap le anti apa assembly secretariat video ini tu bui kumala, which is very dangerous. Nasihat hukum fikir kebajikan ajar katra kat kendai. Ya penwi doksa dan ya kunni ya kasih CAB atau boykot mentah dia CA hanara dau kenam dorite ban nam ailat ban pas ka parlimen ya kasih fitip ke wajia ya noflam barok mengi Northeastern States si political party barok di dalam meeting ante party ban persiap ya kali Ngakan mausa apa ajelam jemu berat sama uji pinisat. Ngakan mausa ilit Dr. Don Kubaroi dan in airport. Ilit meeting nanti kawati. Krui ya kred. Abang so serious. Lepas resolution nanti apa tak sudah. Tenang yang dicekali. Ke delegation dalam bukan sama. Ia kedua nadu Prime Minister Jomari India, Home Minister, but kiway Minister. Kabakadu, keren betik tanggi kemegara. Kasorkar India kahom. Jad ba kamegara kadon ka 6G. CAB should be exempted. Number 2, ni wajib ni akan kat no persen kata kasupol 6G. Fitip kabalai tanglai persen. Baru aha kata 6G. Like tanglai persen. Nak total area jo Meghalaya. Kalau mut lah janglong baru. Kane ke gesti. Kane ke gesti.
Lesia tinggal anaba ami don giseng ne don kiru rang ba kiru na kajat penuriu hat meriak anastak penula hat syariat. Mau hangu kata karya tiu kata. Kat badang don gadis kausil kenal. Ngin ne. Ladawan ka 371 kata tinggal merah. Bat ngilah ruk bandu. Kabor jom pi ka distorsi. Yang i ka bangi om hamekala ka Christian state. Mano ba pentu bor. Ya ki pastor bat priatok. Mano ba ai license. Hatom de ka distorsi. Ndai mangau di disel mo ko pe di disel. Le ka distorsi.